ба гуфтаи вай соли гузашта зиёда аз 78 000 шаҳрванди Тоҷикистон об таъмин кардану дигар чизо як бигем садақаи ҷория мешавад ва кӯшиш кунед ки одаме бошед ки тарбияи хуб дошта бошед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Бародарое ки мехоҳем будонед аз Россия депортация дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебарояд бинависонед, проверка запрет мекунад. Федератсияи Русия гуфт оиди муҳоҷирон. Русия ҷолибтарин самт барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар хориҷа кор меҷӯянд боқӣ мемонад. Айни замон дар Федератсияи Русия беш аз 1 миллион шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд. Дар ин бора сафири Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт: муҳоҷират дар ҳамкории Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятнок ва хуб боқӣ мемонад ва Федератсияи Русия кӯшиш мекунад ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи олӣ шароит муҳайё созад. Яъне ки сафири Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе оиди муҳоҷирон фикру ақидаи худро баён кард ва гуфт ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки доимо ҳамкориҳои худшона оид ба муҳоҷират дар Федератсияи Русия кардан бигиранд. Аллакай дар Федератсияи Русия ҳамчун шаҳрвандони Русия кор мекунанд бисёре аз тоҷиконе ки паспорти российскӣ гирифтагиянд ва то имрӯз ба гуфтаи сафири Федератсияи Русия зиёда аз 1 миллион шаҳрванди тоҷик дар Русия кору зиндагонӣ мекунанд. Ин баъд як фикр ақидаи сафири Русия оид ба муҳоҷират. Боз як информатсияи дигар пешкаши шумо мегардонем. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба гирифтани шаҳрвандии Русия таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. Дар ин бора сафири Русия дар ҷумҳурӣ дар мусобиҳа хабар дошт ва изҳор намуд. Ба гуфтаи вай соли гузашта зиёда аз 78 000 шаҳрванди Тоҷикистон шиносномаҳои Русияро дарёфт карданд. Сафири Русия дар Тоҷикистон қайд кард ки аксари онҳое ки шаҳрвандии Русия гирифтанд ё аз рӯи таваллуд ё тавассути яке аз волидонашон шаҳрвандии Русияро дастрас намуданд. Бояд қайд кард ки шаҳрвандони Тоҷикистон пайваста ба шаҳрвандии Русия таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунад. Тибқи маълумоти Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар соли 2025 78 000 шаҳрванди тоҷик соҳиби шаҳрвандии Русия гардиданд ва дар ин бора Федератсияи Русия низ шароитҳои хуб барои гирифтани паспорти российскӣ пешкаш менамояд. Яъне дар ин ду мусоҳиба сафири Федератсияи Русия фикри ақидаи худро баён кард оид ба шаҳрвандои тоҷик дар масъалаи гирифтани паспорт ва боз оид ба масъалае ки шаҳрвандои тоҷик ба Русия ба муҳоҷират сафар мекунанд. ин буд информатсияи нави мо. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бародаро, кадом медад духтари дандон дар кор бошад, ҳамин номере ки мебирояд зангш бизанед, қатиш суҳбат кунед, айноми ма гап занед, бо нархи арзон корубори шуморо ҳал мекунад. Касе проблемаи дандон доред, метавонед ки дар Москва биред пеши ин бародари тоҷик кортона буд мекунад. Як нафар нависондай: салом акаи соломон, чӣ шид дар он масъала гуфтем ки ҳавз мекунем дигар корҳо. Яъне ки мо дар як видеомон гап задем оид ба як чизе ки дар Бангладеш ҳастанд нафарҳое ки ниёз доранд мақсад ба ҳамин кӯмакҳо, махсус ба об таъмин кардану дигар чизо, як бигем садақаи ҷория мешавад. Яъне дар уҷа колодес меканану об мебуроранд айтаи замин. Ҳамина дар як видео гуфта гузаштем, дар ҳамин масъала гуфта. Бародаро, иҷода агар ки ҳама розӣ шавад ва фикрошона бинависонанд дастаҷамъона, агар ки ҷамъ бишем, ин кор иншааллоҳ ки проблема нестай. 10 та 20 та метавонем ки дар якҷоягӣ дар ҳамуҷа колодес бикунем. ҳатто вақте ки ҳамун истифода мешавад, савобаш дар ҳар яки мо шумо мерасад. иҷода фикри шумо аввалмада зарур мебошад. Эмомқулович нависонда: ҳар рӯз як гапам мегӯям, ягон гапи хабари нав буд. ин дар назари ту пафтор наметавад аз сабабе ки баъзе нафарҳо саволҳои такрорӣ менависонанд ва ҳамин хотир мумкин пафтор наметавад. атак ҳар рӯз чӣ информатсияи наве ки ҳаста, мо дар аввали видео ахбороти нав гап мезанем. Фақат Миралиев нависонда: акаи Соломон, маро бе документ қапидан, витваре надодам, 5000 штраф аз форидон гуфтам ватан ра.
یکی من یک سال نرفتم نامون در چورنی برومد. بعد رفتم خونه. با 7 ماه پس گشتم روسیه رفتم. ای تلفنم پلوس 18 یافتم. گرداندنم نمیدونم ای حسابی تلفنم بود یا یگان کمبودی پیشینه. توضیح نمیدونم. این скорее всего از حسابی کمبودی پیشتر تمام شود. به خاطر که تا выдворение شدگی تا همون مهلت запрет با آخر نرسد تا حق обратно به روسیه در آمدن نداشتی. این هم سبب شده میتونه. و او چیزی پیدا کردگی هم سبب شده میتونه. رسول نویسنده تکراری بی‌سواد شرم دارد. شما کو ناموس ندارین. همین بعضی شما خطان یک مصرین بعضی نفرات با روی ناموس گپ میزنین. تو ناموس خودت نمیفهمی چیه این ناموس. ناموس خیلی گپ زدن نیست. ناموس یک اصلا تحقیر گپ زدنی پس نیست. به ناموس بعضی شما که میدونین سگ بوری در کامنتر گپای قبیح مینویسونین. به همین خاطر تربیت نقل روشن هر کس نداره و کوشش کنه که آدمی باشه که تربیت خوب داشته باشین. یک از فایده‌تون هم میرسه ضررتون نرسین. من با فکرم که ضررم در یگان کس نرسیده تا این روزا. یگان کس فریب نکردم سونشا بیرون یا یگان چیزی ضررآور پیشکش شما نکردم. به همین خاطر معقول نیست کانال من تماشا نکرد. پری آدمی با عقل که میدونه تماشا میکنه. قاسمов نویسنده السلام علیکم اکای سولمون. همین نویگری ها را ای کدام سایت میگیری؟ بسیارتر نویگری هایی که ما درباره مهاجران چیزی گپ میزنیم بسیارش از سایت تاس رو میگیریم. سایت روسیه از اونجا میگیریم، ترجمه میکنیم و مفهومش برای شما میفهمیم. مطلوبه نویسنده سلام علیکم. سوژن خوبین؟ کی امنیستی تاجیکستان میشود؟ شکل خدمات سوال هستیم، خوب هستیم. درباره امنیستی یگان اینفورماسیون نیست داشتم. دارابشو نویسنده سلام را التماس بخون. کامنت شد می نویسم 14 نمیخونم. من 25 اپریل تاجیکستان اومدم. پاتنتم 2 اکتبر بود میشه. پیشکی نسپاریده اومدم. اگر ایون برام پاتنت کردم میتونم. مثلا روز دارم زکس نداریم. یک فرزند داریم. اما حسابی زکس نداشتیم فرزندم با نام فامیلای زن من. باید روم دنکا کنم. برای با فامیلای من گذاشتم. میتونم ایون برام پاتنت کنم. رحمت برای عطفه. وقتی ایالسیا بر اومدن اگر که مقصدی که پلی پاتنت پرداخت کردگی باشه وابرمیا تو همون وقتی بودگی تا بله این پاتنت سوختگی نباشه انولی رو چیدگی نباشه بله وقتی که رفتی باز میتونی پاتنت کنی. یک نفر دیگر نویسنده که سلام اکای سولمون. دعوت کنی به خدمت تمام شده یا اینکه نه دعوت کنی به خدمت حربی تمام شدگی نیست. تمام کشید نصیب باشه بعد ویدیو میکنیم باز همش برای شما میفهمونیم. اما روزا ویدیوهای ما را با همین خاطر تماشا کنین و با خبر باشین. زنده و سربلند باشین تا برنامه‌های دیگر. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.